so because we be anywhere na enipa ne pese obeda wo ho so na wani be ye de be ba wo ho so because every back consultation baba ye mon pa esi ti ase ne mon pa it is see enti ase a me say erade nyankopon pe na mete ho it mete ho ne pa na bibie mani a light ketwa be say nyame kane ano light ketwa be say na ekọ ewura nanim nti ekọ ewura nanim pe na bie no ye say ball hey because pana so no di America na say hey wo ye say papa hwe agafo say de wo kwa ka kira nkrofo no say me nkwa na mete ya sofo ni bi eduobo bi ohun yo so wehu na obobo be ye rough itina me mo bi be ye no me mo be ye nemo say hu na nkasa e kire wa kire nyame ba na nkasa kwa no se na obonsam de ne kobi potintin bi so wagase Yesu kobi potintin o so obonsam de ne ko it is Yesu ko obonsam tu na ko ba bia wo na odumi fa wonko bi o Bible na kan na hwe bibi se so bolu ankofo di wa dance eye hwe na ewo mu a de tia so bolu wa bontin nyina ankofo kokoto no wo bu nya yare sa na yen senje ne fa ma wo bibi a wo honti aboso bibi a wo bunti ye fa ye man pehin atame osin ye de enfa ye fatu ye fa ne ye de enfatu emra baba ye nche ya kwanchele de ama no eno nam TV video show awo wo mra kwafo so di fi won so de ye de e de ba ha hwedia eto no ebi to te say tukwe ya ye de wo mo ye no apechi sa akora na emutu so ye de ewo so no se obi to sa tukwe ni bi na wo ni sa tukwe ni bi ana se wo nu nkuta power kese a onya to na ye gben na ye de oni pana hwa undi na se ni pana so no so obi a onya to gben na akosi ni dinim gben nti akosi ni dinim gben ya abontin kro beti nti onya te pepe ba kwa no wasan akwa da akwa fixe na so wadan na chi minua prophet Adom chi ma wo monte ase wo monte ese bibi wo ho nemo sa wo la defia dia about too much. When you first time do video to us say subscribe to our page and press on the bell there send a upload biana onsa ebeka. Program when you so a very spiritual program and me de ebro. Me and many eka say I am a child of God, I am a Christian, me call church and I believe in Jesus Christ. But there are so many doctrines out there are contradicted in so many ways. And I'm saying we now through owu ninti. There are so many doctrines being honoma yakapa na wajiatu no mudi echere. Many of the views say ube yo Kristo ni we are yewo akwankyere bi ni ma wosa wo ye na ma ompaya a wo bono won say tumi aka ebisade ya wo to nyame nim ebiso gidi say onye bi wa no na wo kasapa it is done because Bible say open up your mouth wide and I the Lord I will fill it. Bebe wo gidi ni say ye bo Yesu Kristo din ye wo say tumi e wo soro ekoto tumi wo asa Yesu ekoto ene tumi e wo asasi ase ekoto. That is the fundamentals of most of our belief system. But addition ni nimde bebre abase obo Yesu din nko na enye enough. Ye woni ema wo so de kan bibi ho na ma bibi etuma ye ejuma. We na ma e papa so for Adom chedu ya ebe kan de to wo no se hwe ni biase na esempi na asofo no we kan kwan ko so mo fa so edidi enkofo ho ene atro ne adada asem ko a na no kura no ni mo betima kan ye se hwe eni wo no ene de mini apostle Pastee ehia oye one man of God oye sunsum nyuma ono so eye o Kristo ni e be se mi hu the side of the story se eyam pase hwe ni wo ana se bibi wo ho kran ponsu na se ni sifate se ne be ya ye betimi nya entiase a emudo enti hanom wo ye a Christian now you're a spiritual person. I think it's a good place to be and also follow our conversation. Come when them apostle Pastor cover bridge with you so apostle ma ko about you na be je so me tiri se won ya o bo ade ada wo ma o mo ade ada ma bo ni bia ni o mi de wari ase ene fite ya wo she de musa ngunde kese pa sa pa apostle Pastor e mi se wutie me intro
mate de wo kan ni ka ba na obetima ka ya ka se hwi anyway no kwa be ne wo se hwi ni wa yo ye da nyame ase me da hwefo ne yetifo nyina ase Christ alive for ma Christ will go so ma nyame ye de enhira mo ohine foforo a ye de o esi so nana amwani the first nyame ye de enye wo kese ma bo odin de ne na wo se ahonjo enkoso hine nso ahimfu ya be de na ye se na ye frefro mu nyina nyame enhira obi bia asem kese ene wa fa be asem hwini wa me kan se ekoso a yen papa yen nua yadamfo yen wofa yen nana Adom chi prophet Adom chi de o kan se hwini ho no bibi de wo so bi ka se bibi ani wa na enipa ne pese obeda wo ho so na wani be ye de be ba wo ho so because se hwini wa me ankasa me experience ye de eye bebre a me ankasa me di adanse ese bibi e wo ho ansa na me nka ne se enkrofo dia wo mo so atoto wo mo ene ade ma me hu se bibi e wo ho ya asem me nka bro kira se me ya asem ready back consultation baba ye mo mpa esi ti ase ne mo mpa e iti esi enti ase a me say erade nyankopon pe na mete ho iti mete ho ne pa na bibie mani a light ketwa be say nyame kane ano light ketwa be say na ekọ ewura nanim nti ekọ ewura nanim pe na bie no ye say ball hey because pana so no di America nam say wo ye say papa hwe agafo say de wo kwa ka cha nkrofo no say me nkwa na mete a me ni yakopon ene ahohom na wa ha wo kwa ka cha di America fi obi a hwe brothers bi ana wo mo ba ha fe de wo mo nyina obi a body say so we are see who says o ma soma ne so yen de omra me so itolu kuta ne be yo de ba na ho mo so kire ne say ye de me so yakopon tumi ye de a o de ama me ne yeja o di America kitikiti iti hwi ni wa ne ba no efi eye bro nya ti obi no obi aba ofi ba bi na we eso be fa ha ana say de bibi wo obi ka se bibi ni ba bi a oboa na akoda bi teme nchen enti sanra na me ba ha no foforo na me ye consultation no wo hall ho enti makacha ne se me ni obi ye consultation a me ma ni me twam ye den enko edem o see you enti me bo mpa ya me ni nipa ne kasa ne de se na wa ba sen kura ba me ma hu no me kasa me hu tama oba be sen ana me boa e be se jama ye kata eni e bo mpa ya nana oba be sen ko e enti da bi ten ready de ana oja ba so ja fifa na e ba so ana na me se jama ka wo ko ota no so anga ko ota no so o se de bi da de na me se wo nko ota no so a obi akofa de wo da mu ho denti na obi o janta yo bia sa wo nko a hwe bibi ni wo inti we ne free fa was a Pastee. And yes sir, isn't it sir we are giving too much attention to the devil because Bible says Yesu di adi na so bo Yesu di Yesu na kasa ni so bo sam no wo ho ba say Yesu aba ye na juma ni nyina wi hwe ena me say Yesu aguare ye wi ye hu afi denti ne Yesu ra yesan kokko bia say hu ma say sa so we so ye den etie no we so sa na etie no etie o mu ni o ma wo ho no mo a eno no ye den enye physical o to bi kasa bibi ni wa bibi wo ho na emom ye nua no ma sofo ni bi ebi twon bi o hu o so wa hu bi o ti o so wate
na or the confusion I to talk of what make I every be na with a sophobia and now I say or tired day eba hanamo I also we open me uncle ya the mention minute time and yadify your uncle at one day me just say on you be born by na hey what's in the jet then upon pemu yasam ketwa hey what's in opese or ya day or baba say abusia no yada baba my moka crank when na wasting of credit in kwasiasam ya moka crank yada she eje tu na pampem could you believe say abrante no ni fiancé a one na bre won abre sa kakra branti enya chance bi akwa agochire na branti a sha asisi fie nti ni fiancé ya na eja say won ba be ware eyi wia ti say wo de confusion akoto o muntam mama abrante na yeda na say so for sadi wa yi ade nyakopo be ye won wo ade nyame be ye won oh eti asofo ni bi eduobo bi ohun yo so ehu no bobo be ye rough eti na me mo bi be ye no me mo be ye nemo sa hu na nkasa e kire wa kire wo ara se wa te sadia we program akọ ede na me ka se we asofo no yire no hu no say the ka kire no me kan ede otumi deny and so because bibi ni wa bibi wo ho because nioma sisi wa ha ene nioma ma ye de mahu e o mani so no bibi wo ho na je a make us say obi ono nso abefo aye no ana so obi aka na numa sa woni fie nim say bibi wo ho tebe aboso Pastee so for Adom bia sema ye kan the motive enye se bia the person ye condemn na ye David ye condemn no asem na obeka to about the case for very committed to asem na waka kisi a ado bi so ani nua kan numa asem a ono aka sam se ni nua na kan numa se wa cheche nioma apa ne mo kire nso nyina so ye den eye no kore bone e wadi nioma wa ye nyina eji se o ka se bibia ni wa but ne na mpe se anka na otene na asem no se me ma famu de bibia ni ho na so no nim level a wa ye den wadu ewo me kan ne se eni huhum onim level wo onim se ono bibia ntumi nti bibia ni wo ba wo ka se bibia ni wo kra bible na ka sa kra je se bibi wo ho o se mra nyankopon ene ne meshi ai no satan so di mu ye den ekobi bon san ye bo empire ba di etutu no ye se no ono so di mu ko bi o so ka se bibi ni wo no mo a yesu ba so tutu ahomone eti eni ho afa yesu no tu wo mo ye de no tu wo mo na sa abeisem ne mutia ne sa yema no omo ye de ombe ye but does it mean say omo won sunsun aso bi o Kristo ni so so ni o di nyame di ya bonusu o cantons o kwa sorry na tumi die ni penini etumi asankofo we ati say no person want to say sa enyima we nyina ebetuma ha nyame ba na nkasa kwa no se na obonsam de ne kobi potinti bi so wakasi yesu kobi potinti o so obonsam de ne ko eti se yesu ko obonsam tu na ko ba bia wo na odumi fa wonko bi o bible na kan na hwe yesu nye de eni tumi ba samre na abase ewo se eye de san so hwe ne ye de eba me ye de hu nyankopon na ni onyam nti yesu ma ko kwan e ma obonsam de ne ye de e de ne ko ye eti wo na wo ba ka se o de na ye nua be ma ye papa ye wo fa ye na prophet Adom Kyei se ono ka ne se minno minim se nyankopon a mekuta ni nti hwe den eni ho ebetumi overcoming ba ka se hwe ni wa bibi se so bolo ankofo di wa dance eye hwe na ewo mu a de cha so bolo wa bonti nyina ankofo kokoto no wo bunya ayaresa na yen senje ne fa ma wo bibi a wo bonti aboso bibi a wo bonti aboso o ni afa so bolo nti wo o se hwe ni wonu che se hwe ntumi nkun because onyame ama won kwa because what chro say akode bi eni wono ma eba wo so a ebe yejuma na se what chro sa asem wa ko se no wa level wo so a de be se eye o Kristo enti de be yo Kristo ni bia de be o ka se Kristo ni bia kwa dia de be enyo so fokora bia
ɛyɛ so for bia wa attract wo tro no de ɛda hɔ sɛ tro no wɔ sɛ fa so de me nyina da bi ɛyɛ fa so de ma yɛ ba kyɛ sɛ ɛyɛ de wo develop du baabi wo develop nu hɔ na wo gro ho obi betuma ayɛ de atutukwe ayɛ de aku tukwe sɛ o Kristo de tukwe ntumi hwɛ sɛ uni grounds papa sɛ nyame ka ho ana sɛ bu a wo dinfo bi a ebu a wayɛ abanbo bi de amaw ana sɛ obi ɔta wachi a wo de saa na wawu ye fa ye man pehin atamel sin ye de enfa ye fato ye fa ne ye de enfato emra baba ye nche ya kwankyele de ama no eno nam TV Joshua ho wo mra kwafo so di fi won so de ye de ba ha hwe dia eto no enso sanka oba ye nche na ye nsuo bi ma ni dwale ye bisa ye se den na me fanka den ho se bu afa weka wo de ka ho a nsencheni ayi dey ada woni so for adumche bia wo personal issue bia oh dabi minini issue bia na mo me pese oma enkofo mu se bibi wo ho na mo me no ba bia madu no ana se oba e ba be hye masafu no mu a anya hu se bibi antumi hu ne wo ka se hwi ni ho de a nipa bebre so nim se hwi wo ho but because that enyama yi a ye bobodi se o mo attention a eno mo so enya se o ma attention o ma attention ya de wo ho aye se ntontom ntontom attention o ma na attention ntontom wo area ho nko a na ka se menji ni se ntontom e wo ho hwi ni ho wo de o da no to na hwa de sana de no betumi ada and now they are bonfire or the bonfire in the name of Jesus. They may stop to be a man to be a mother. Yes, you are to another say and to okay, would you no come up na light could you on a bonfire say light so in the name of Jesus. So what the friend try on pie bosh and then I'll be on pie boy, you man say, yeah, you man because me Kaisa me ye asoriana me kasa na kasa nyanko po to me no et say kania me kasa say kania na light ni nyina so ato asafo bia eye nyame to me no na aye de e na aye saa because minimum say bibi wo ho e na minimum say abefo wo ho minimum say edutu e wo ho minimum say edutu wo ho hwe we edutu te say tukwe ya ye de wo mo ye no apechi saa kora na emutu so ye de e wo so no se obi to saa tukpe ni bi na wo ni saa tukpe ni bi ana se wo nu nkuta power kese a onya to ana ye gbem na ye de oni pa na hwa undi na se ni pa no so no so obi a onya to gbem na akosi ni dinim gbem nti akosi ni dinim gbem ya wa monten kro beti nti onya te pepe pa kwa no wa san akwa da wa ko fixe na so wa dan na chi and the selling panel so on ye dey ondi so nim say we umu ye dey eye ha ni nyina no eye ade bia be kasa ade bia ye we eye haban ene nyuma bi na ye dey e na ikeka bom etumi ye sa de no so ati ase o se tukwe o say also bia obi tukwe obi o ha me kasa ebu na se tukwe ya tubi nti o ha te say o te sa ade ne bofa ho say ejaketo bi e bofa ho say ejaketo na fi ade ne nam ho na mu e na ho na eno sa kamia na unya mikoku ni bia nyame koku ni bia saa de ne be de e be stop enti eno no unuma de om de ye torch na eye dade torch saa dade torch no e na haban bi se onunum wo mu bi onunum e wo mu bi haban bi e kokko e ya udun obi a otete haban udun ni den chia be mu se ebi wo ho ye friend se to fabin wo mu bi empane e wo mu bi awasa no eju se obato saa de na eno ne de ente se apechimu de no betuma afese ofese anipa no abrochiro owahimfo ebetuma yede akono so enso torch ne de kire se wokokote ba bia woni se nipa no tumi twam enti osone de se na waso torch ne pepepa o de ama wa na kire bia ukuta tumia eye den eti enye se obi ko asore nko a enti ko asore nko na se wa she spiritual bulletproof debi aboso who say obi ye bakoto oyo we obakoto sekan obakoto aboa na ye ba for there na ye enye obi a na benya sa ahode no benya se sika no enti Kristo bu a wo be wu ye no wa so ko sagama we nyina mai o kire say we are complete in him ena ke nya mpa ye bo wa so bibia dia mo me so ko mpa ye bo
Abu we bibi ave Yakobo It's in Christ. It's in a solid boy head. One emphasis on Abba say I don't say be akase hwi ni won madam say Yesu no be wu no emphasis e ba so no ene say ehun hia say motia pese okun a e wo so ko baby see ko for haban bi na ehun be one kwa so for ndusu bompa ma wa na wewu yes Debi aboso me see so for ndusu bompa ye de wo de ne wo hia de wo mu ne say o say your powers wo ho ye wo be ye hu wo ho ye wo me kan say abosom wo ho o ene ye wo adutu wo ho bibi say adutu say so bi tun eduro tun eni asem say wa asem ye do enye do eni asem edutu ete say ne oso ene o mene ne yonko ne oso ene o mene ne yonko aha nti say obi kuta sa power no emfa wo say wo kwa asore emfa wo say wo ye elder emfa wo say wo ye sofo say wo sun kuta tumi bia oto a ebeka obekun ade a edi asem duabo de edi asem edi sade no won yeye na ye bo hu dua na won ye nko a enye de enka ene duabo but edutu de otan won nko a why ni bibio won ye ne hwe ya na se won nice nyina ba bia ya because won nan nyina ba bia ya na se won ye ni o ma bi unya ni o ma bi nsrasrai unya nsuo bi nware gale ye hye dan ye susum san bi fa ma wa ukusu botons a na wawu esi bebre a nipa bi aba ha na ma kire ne se na wo se wo ye den wo ye na nipa na je hu akinde na so fo wisu sia na kan so we enadifu a wo maba tio adifo na wo ya atorofo de fititi mire na wo ho etu wo ye den ya ene de wo ho aza fitete wo bible mu nyina fitete mire ena sa de ne wo ho ntina wo se enye se ba bia keke na wutu na ye den eko ena wo bre nso de a bible se mo nso ahom ni nyina hwe na be hu ne ye den efiri nyankopon nti o bre nso aka se o tena se ko se o chana mo na wo ye den na wutumi tie obi betwaw obi so twaw na fo akosia papa o da fo usia papa no na wo de hu difference a e wo ne o mem aha nti so o ka se na no sister bi frɛ me o se Pastee na me pesa me frɛ o kra so me tie wa no because asofo dia ayemie na sofo na ese sofo me na sofo yesi di fo me no oye di fo me ade ne ye den efri mase me mame eye prophetess Deborah mama udun sa omo a eye den obi wa ye adwuma mankofo bebre ga na ha bebre me mame no she say 104 years me mame no ame me nante ade ne efi ade ono o papa efri adweso ya santo ano nti won wo munufu eya ketekete but wo nyina wo kuta powers wo nyina kuta powers a eyo obo ade powers a ode aye de ode amount me mada wa ya dwuma bebre asaya de bebre won wo mu ene de me na me ne ye de enante yes enti adwuma no ma ye mahunu ma bebre ya kwada ne mu obi se manya case ya ye the case na ya friends case na docket no e de ayira eno ya buruchira se ko ga na ha me ma docket nyira eti me kan say 2 mino erade Nyankopon de aye de e de amaye bibi wo ho nso bi kan se bibi eni na auto wa adwene se bibi eni wa was a Pastee baby na ka se na Yesu wa anya sa adenti na wo se obi yes because Yesu ba no e be life Yesu really dey na only way simple life aye hu se Yesu Kristo de ahaban bibi ana se ode oyo na fe e ba ne se na ye mbrem no sa ne ma ne hu hia se wo se ye yes eni ma Yesu ba oye bi Yesu ba no oye bi oya kwankyere o se de ba ngumbo o se de na be se me ye ma o se me eni afra ujidi se betuma sa yare o se yan o se no ujidie enye wonkwa we use power word okay fine o se ni fani ba ko nso o tuntafie de to fam e de fra dotie se o tuntafie de to fam e de fra dotie a we use dotie we use ahaban wasan e use mineral e ka ba no use ahaban say anu e sane say ahaban ni fifiri e de free dotie intensane so no okuta power oye supreme nti onimu se ahabanya esasa eniyari aha ne befifi enti sa ho no
ena osa ho no edete okay eto de fa na nusu enu kan o se otunanum interfere mane nkoye ne aka beti so for tutu interfere so for yese so ba yesu tunanum interfere na o de photo dote no o de fa na nusu wie ye no o se ko otare silo ko ro wani so de nta wanfa hanki ya bepa ma bisa ho nti ye ya de bi wa ne ehia otare mu nsuo well ya de bi wo a ne ehia ensu a etene because yare a enko no ye hia ensu a etene ne ye ho adwuma ma eye den afana ko eti sunsun ni o man eye science sa woni mu a worenti ase da eti o se okra mu ni enji Nyankopon ho ma de eye ne kwase asem if you are a carnal person you can't understand the mysteries or the spiritual things in God into Jesus o se ko huru ewo esponti Silo na eno na watro said dia waye den wasoma no ampa okoye no a okohuru ye no oye den ohu ade aha nje eya gwanchire ni yesu ni Nyankopon ba no the Old Testament ena sa akwanche ne wo anamu akwanche ntwemu da akwanche wo ho saa na sa adwuma a nyame na mai akwanche ebu am ho aka se fa we kan ebu obi beba na o se saade ne ha me ebu obi afa so saade ne ha me say mesha de pe na ho se ne awaba no se ye say man pepe na so ha enti fa ne se ena nioma na ye de ya de ho na boy nimdie ni o it was nimdie me man eni nti no mo yira wo mo bre nimdie wisdom kakra hwe mame ka asem kiro o de fa ne sa ade aka watade kwa itade aka na o say me de me pe palazzo nti me de ane se me de me de samra beto so na amanako sa bre ya wo bre wo ifa so be na wo so wo me unya palazzo de gusua ena ye wade bi kro be ka ade ni mu a wo de palazzo no gusi enko chese wo de palazzo no so kusi ho wo de palazzo no so kusi ho afo de samra to so a na ye de na eko eto obu o wa abrabo na wo bo no wankasa wa abrabo no ade bi aka abrabo no are na ache eti chese de hu palazzo de egusu ansa na yesia sa enke kan na firi ho obu ana wo ho aye de egufi eti hu na egufi no kire se de hu palazzo egunsuo mu ma hu dware ansa na sa afi na fi ho ansa sa afi ni bedi wachi sa ebese usikasam ebese wadwuma ebese wabrabo obeya ade bia de aye bia bo san ye de enkoso eti bibi wo wiase bibi wo ho bibi ni wan ka yeda ka yentu yampum ena se sia waten so se bronsam de Jesus ye den ode ne ko ebe potintin bi so bronsam ye bo ni di wo ho no eti bibi wo ho aha nemom minua prophet aduchi ma wo monte ase wo monte se bibi wo ho nemom sa wo la defia de a endi Nyankopon ahoden no enti bibi ani ho nyame ahoden ti bibi ani ho ene de ya bete wase na enye se miya mani feri gadochi na enipa ba na ma bo mpa ena nipa no confess ye de ka nenu asam kire ne oma na wa kire baabia opapa fi a won fa ne nkosa akura hoda na wa kire patation kure sen dan ya no hwe asembe na apostle Pastee the say dia come on ba na we apostle me do final word etu ene kakra beti makanfa de ye papa so far din che bia kan ya me fa come on fi yo etiefo ene me kan se Ghana fo nyina dia ye ka no ene se bibi de e wo ho enti e papa empa mu ka se bibi wo ho nemu me lavo na me madu no bibi anye de entumi me ana se unya be chef da edino Philadelphia ni ko beba empaibo eni tumi anyame de ama meti bibi enu ho le mo so aka se hwe ni wo kura sada miemi o ma dwuru mo se bibi wo ho na wo mutumi nya eni da so se ade bia wo honti e wo so mo se de wo munya ahwe yiye hwe mamenka asem bi enkyere wo hwe se obi ani nua ababa besra no ni nua ababa besra no na wa ma ni nua ne dan ya ni nua no ekokoda enti ni nua no wo ne dan mu ena ne baba ko ese me kwakoda mama nchen
me pesa me kwada mama nti so kwada mama nchen wa wunua adwen be na odwen onwe hwe ti se de papa kan hwe ni ho nti ono so mu se bibia anye de ni ho ana ne be ya kwada ne nche ade kyen na akoda ne ka se me ne mama da ho na de no ohumasum na mama ohumasum ni nua ne se fio ohumasum we ne hwene kire wo na ohome no na wo so ohumasum o se da bi ohumasum na mama ohumasum obi ni nua wa fa anya asem ni nua sra wo mokoye okoya enubusum na akoda yi afi yare ababe ya akoda yi na yare na ya akoda na akoda no su emu asu wiase yehu bibinto a osu emu asu abo bia asu enti so osu abo ani su a na wayesa na abo ani ye den oye pepepe enti osu krama wo na ohwese nipa da sene de ne koto dwene ne nsa bofam no hurusa kraman wiase yehu enkomra ankama mi be ye den na den wahu se eni nua na oye den oye sa afedu ba bia na akoda na ye den na de ato no so sumu ani su ya na de ato no so afe na yare no emu aye den could you believe say maame no papa ono so ye oye otonfo so ti papa ye meja papa ye da maame no tonfo so ti den oyi bi mankrofo we ochitogbe eso boa manfo nje ho na woman bi ono so wa wo bebre woman na wo bebre but oni no kunu sika ni ho nti wo mutu hwe koda no na maame yi force man obeju so madam fo ye miefo enti den kra na ye den na how be say madam fo onu se miniska ba minim difo bi enti sanka obetuma mamiska akama ko fa difo na ye den aba because mama na try wa break doctor kan say mama wa pe bi anfa oba na anfa because my age ma wa buruchira obey me na say machine no adena ye oba no enye hospital asem di pe bi na fa oba na fa uni ono mo oyi sika de me ewura yi pa ewura ye de ekofa edifo ya ba odi difo ne ba ye pepepe na edifo no e ba be du ho na ohwe se ne neoma mo da tutu akoda no komu ne ade na obi edifo ba be ye akoda ho adwuma na fe neoma ya o mo de gugu ne komu ne hu nyina na because edifo so ya wodi ye se ya no ye pre ne nkwa ye be ya akoda no owu obe nya nkwa nti so ya wodi ye wo sa wo ye nti edifo ni gina ho na wo mai ni nua no waba oye aduane de ama wo mo akoda na oyare no oye aduane de ama no nti edifo ni gina ho ana se mami sika nti ana ni babi cassette ya ni babi mami sika mi koto kende na ene mema ni papa no ho fia mema ni pada sani apa no ho fia enti ahono pepepe na oyi scan de man pepepe sa uja fanya line ni nyina wanya line no enti oba ye pe no wo ma kire we bi aduro bi so ho na obi abodi ho na obi me pese me bodi no ho na obi abodi enti mayamfa ne ye den enko ne de ne ko ho no mo ho na obenya ho de ho na ye aduro so enti me ka ye ma me adaka wa mayamfa na nko a me de bi ja ho akọ obi so ni nua wo ya we oba ya no nua ya ye de aba be boa on pese difo ne baba be ye de aba be to na difo no so eye no na woman di na chuno say difo ba no se ma ke picture me ye de ana ano se kwan na ye aduan wo ho ano se minua o se wa wo nua ano se minua o so nua ni timo wo tin na wachichi emua moja ana ode ayemo na ode ye aduan wo so ba ndidi wie pa na yare ne ba pa na fu ma de ni ba na so aso musa ya ba ndidi wie na yare ne ba ana so de me kwa ba nta fere me ma da ye ba sa ho na we no so be ka sa ase mu ka ho enti hwa ye de ana wo ma no so pa won fa ne ye de enko sa ekura na se wo ma no so ye de wo de ne ko ekura na se na ho so anya be ko be sane be pa anu asanfo na yare yi ba hwe maka yo se bibi ni o yare ba wo ko du wa na
kinkire omo gro bosom na gro kinkire na afi o bisa ko dani di na de na omo frɛ no ehwana montie ni ya woni ma wuro bebre wo wiase o ya woni ma wuro bebre e wo wiase na se bibi fa wani so da ana won ko ha obi mu pen a ye kan ni se a obefo sa na so dwom ene ye to uni enti hodo mu apepepe ena konfo no ba ku kuru ko soro no gura bosom dem no opie na ode esa wo mo we se konti o se den no ode so an kon de na ode ni twa no o se hwese wa ye nipa sa aboa na woman no so ye wo ma wo mo ye din ni bi no de sini nua na so na sini so o ma meja na sini so nta for so awu nti hima na wawro ne cha hye mi awu hina na wawro ne che ade ahye mi meko ana pa odwane ye den ekoye pe ana wo mo ye du wos no ma mechi aye ye boa pa ne si jai unua ne tim wo den usi unua ne tim wo den hwe bibi o baby me na da se ye nyame tumie ene nyame ahoɔden a anka wabuku no ene waye nipa kese eti bibi wo wiase na emo se unye nyame du baabi a level bia utumi ka se bibie no ebeye den ebetumi because unu baabi Yakobon de waye den ode wo edu eti ebu ana wo how bi ebu awo amane bi ebu awo nsohwe bi bibi kire wo so Pastee ana wa hia no oha no beko men kan se ebu ana opese de utukwan akwantio eda wani opese ye business bi ana ye business bi ebu a collapse kra ekofem wo hwe baabi adu na ni o man ye den enkose de wo se ye den contact me me se wo frɛ me na wo san kame a ye audio ana se wo ye text message kra me nya ye free a difo bi abɛfɛ no saka no fɛ no saka no ye difo enye adwuma bi a oye afa wo frɛ me no petutu so wo san kame cause anadwo no me na anadwo no madakora nso ana me wo baabi mada no so me wo baabi eti anopetutu frɛ de wo frɛ me a emmoa eti wo modi anso be ye audio di ama me na se wo be frɛ me ko fi 10 o'clock de aircon no obetimi aye den afrɛ me bibi ewo baabi bibi ani baabi a yeda yenye den anka yento yempromu erade nhyira until nanim enkyerɛw ebusia mene Apostle Pastee enedi enkomo no na a spiritual issue meja the contact was here opasa wo frɛ na obetuma afrɛ ba me ka frɛ de mu gidi sɛ nyame befa ne so aye senkyero ewo abrabo mu a fan number no ne frɛ no hanum A2 ma subscribe to your page we na me Adom na won che ne se na e post video bia na wonsa ebetumi aka ebesense ebi